Biyag di tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Kasano day to yan lakay. Panagbabayad manan iti abang. Ngamawan pa'y pagbayad tayo. Ay, dahil tangar ti pampanunutak. Naggapuak kita iti balay da pari ni store. Ang na ko na ti asawa na asaan pa asimbang puwet. Iso adyak pa'y naala ti sweldo. Kasta ka di. Ay na, sigurado ang makapungtot manan ni Manang Nancy no awan ibayad tayo. Kasaritan pa lang ni manang mo, barang maawatan na. Nasaya at ano maawatan na. Amumot day jayan. Awan kabsat-kabsat wano kinabsatan kan kuana no maipapan iti kwarta. Anya? Awan manan ti pagbayad yu, Lydia? Manang, Ayunay mo't daytan. Saan kayo ang nakabayad iti napalaba sa bulan? Ita, awan manan? di ka madanagan manang. Apaman ama itad da pare ni store titangdan nila kay ko. Umay kunto ibayad asigod kan ka. Ayunay mo't daytan. Siguraduam laeng, Lydia. Tano saan? Pumanaw kayo laengan ditoy. Ado, ti mangayat nga agabang. Saan laeng ada kayo? Nukas tumot laeng nga marigatan kayo amang ted iti abang yo. Ijay kayo laeng nga nabodega nga agyan. Ijay asideg ti pigeri. Anya? Ultimo danom ken silaw yo. Siyak ti mang bakbak up. Ala, urayak ti abang yo aging gainton Sabado. Ngam no awan. Umakar kayo laengan. Ijay baba. Nanang, apay anak sangit kayo itay. Ada ka di parikutyo. Awan anak ko. Ala, ingka maturo ka nuan. Amangan mo't no kinabil na kayo ni tatang. Isungag sang-sangit kayo. Ay na, saan anak ko? Saan ang maaramid ni tatang mo day ta kanyak? Adala pang panunutak. Ala, ingka maturo ka nuan. Iso nga imbaga kadakwada. Ano saan da pa yung makabaya daging gainton Sabado? Umakar dalaengan ije baba. Ije bodega. Tauray saan dan nga agabang. Anya, ay unay kabatan bakit. Kabsot mo ni Lydia. Agam apay adi mo man lamaawatan. Ay na. Amumeten Ben. Ano maipapan iti kwarta ti pagkasaritaan? Awan kapsat-kapsat. Obligasyon damot day jay. Isuarong banglaang nga isa pulan da. Naku naman nakisarita da kan ka. Ngawan pa'y pagbayad na. Unay ka na ya. Ay saan? Marwam da unay, nukastan akanayon. Agtrab-trabaho da mat kinilakay na. Angam no apay nga awan mat kwartada ang mabatbati. Sabado itan. Ngam awan pa'y mo't ni pare Nestor. At dagayan na tayo akabagyan na. Ija ili da. Isong aging ga itakit awan pa'y. Ay, kasta ka di. Sapay Sabado ti imbaga ni Manang Nancy panagbayad tayo iti abang. Itin mo pa ilatay sa nga ribo bakit? Inutang ko ni Manang Lisa day tay. Pangabas tutay ko ma. Ala, i-advance mo. Sigurado ang makapungtot mananday chay. Anya nga rod. Sana balay, basta sumangpot ni pare ni store. Bayad akti abang tayo. Anya? Imbagak mutkin ka. Nga itaas Sabado, naska na bayadan nyo amin ana urnong nga abang nyo. Saan ka di? Manang Nancy, yuray ko mabasit. Sana bale, bayadan mi mutlaeng. Ay, nauma akon. Kanayon mutlatan nakasta ti bagbagayo. Kasi tinakunak. Ado ti mayat nga agabang dito'y balay. Manang, Ala, nukas tamat laeng. Umakar kayo laengan ija bodega. Irugi yun inton bigat ti mangyakar kadagiti arwatan nyo. Manang. Awanan ti ado nga saw. Nasa isaya ati jay, tauray libre ti pagnaidan nyo. Silaw laeng akin danom ti bayadan nyo.
Apagiso? Ada na kasarita kasumukat ijay si Led, apanawan nyo. Ay na, kasta ka day, Lydia. Ayun, ay mo tunda jay akabsat mo. Awan na talaga, ti konsensya na. Uwan nga rod, nana. Ang anya nga rod ngay. Dakila talaga tinagbaliwan na, manipudrimang ay, ti panagbiag na. Uwan nga rod, nana. Saan mo tasigod akas dyan ni manang ko? Anyan, binaliwan ti kwarta, ti ugali na. Halakit din. Isimpatan dagiti arwatan niya. Tatulungan ka amang ibunag ijay baba. Kasi kamay. Sa payawan nila kay mo. Ay, uwan nga rod, Ay na, agyaman nak unay kada kayo, nana. Nalaala. Awan anyaman na nakaw. Tatang, mabayag tayo ka di nga agnaad ditoy. Ha? Ngamin, nagbangsit mo tirugit ti baboy. Asidag tayo mat dito'y pikiri. Di ka madanagan anak ko. Nodan to nawadwad akwarta tayo. Mangsapulak iti napimpinta sa bagyanan tayo. Tapno makapanaw tayo to ditoy. Uwan, tatang, diyak ngamin makaanos ditoy. Ano san tayo pailang anak? San ngagbayag? Umakar tayo. Talagang awa ng tinabat-bati akong sinsyam, Nancy. Di ka kadimasyan iti kabsat mo kan iti pamilya na? Talaga gaya mapinapanaw mo ida iti second floor. Ay na! No day talamanan ti pagsinung batan ta, nasaysaya at lang no panawan nak ditoy. Umuna ka na maturog, no day tati kayat mo. Anyat klase a panunot ti addaken ka. Ipagapumet kuman taada anak da. Imbag kumano saan met nga asidag iti pigiray. Kaasida mangang angot kadagiti rugit ti baboy. Oho! No good payer da kuma. Sana napasamak kadakwada ti kasjay. Ang pasig damot akari. Tunggal mapanak agsingir agkarida. Ngam awan mo't matungtungpal. Kat maawatam kuma Saan met nga inaldaw nga datrabaho ni Samuel. Isuda pa'y kit din ti sakit mo. Apay, napatpatag da kadiken ka. Ngam siyak nga asawam. Lydia, awan ka di panggap mau amanggay. Ay, oray kayat ko ti manggad, nana. Ngam, awan mo't nga rod mangitulod kan mangsukon kan ni Rika iji pagadalan da. Anya, ay no day tala ti parikot mo, anak ko. Mabalin ko mo't adagasen ti anak mo dito iti agsapa. Total, agitultuludak may iti inal daw iti apu ka o dagasagtun ah. Sigurado kayo, nana? Kauwain, awan parikot iti dayta, Lydia. Isuamang sapol kakit di iti panggedam. Iti kasta makaurnong kayo, may. Ay na, agyaman ak unay kada kayo, nana. Nakasingsingpet kayo akaaroba. Ay na, nakaragrag sakak unay lakay. Naawat ak iji nagaplayak at trabaho iji ili. Kasta ka di ba kahit? Ay, nasayat Wan, kat mabalin kun ti manggrugiin tun bigat. Kasta ak mait. Nakaragrag sakak mait. Gaputa da impasa ni pare Binji a kontrata na abalay. Di na ngamin masango. Iso nga impasa na kanyak. Kasta ka di? Wan ba kahit? Ay na, Iso mangsapulak man iti kaduak. Tapno makarugi ka men. Kumusta ti may saldaw mo ba kahit? ay na, nasaya at latamot Maya ti trabaho. Kat kumusta mo ti trabaho? Day tangarot ti dakila pagyamanak. Tanasing pet yaking balay. Ay, kat nasaya at ano kasta? Baknang da. Anong napakumbabada. Agasan, nonya ti kananda. Isumay ti kananay. Kinapudno na akin nag-advansak ita iti kwarta. Gabuta kasapulak mo tapaswelduan. Nagati labors ko. Antoy, damo na bati. Naita ni. Ni, kadun samot day talakay. Dakil mo ti kontrata. Kompleto mo, dagiti masapsapol dito ibalay. So, awanan tinas ka nagatangam. Ibang kumlangan. Inayon mo iti savings ta. O sige, kasta taramidat. Lydia, di ka kadi si Marsarungkar, ijay ayan damanang mau. Ay, saan pa'y nana? Apay ka di?
Ta magka impandakan nun ni Manong mo eben, iti ospital, iti kalman. Ha? Kastaya? Anyat na pasamak kan ko na? Jak amaw nakaw, ta day talaang muti nangeg ko apag sarsaritaan da itay lima basa kay store. Ay, apay nga tangay. Anyat na pasamak kan ni Bayaw. Ay, mapanak tuman inton bigat. Ay, inak to sa rungkaran ida. Alawan, napimpintas nga agpaisaw no mapan ka, ta sarong karam ida nakaw. Ala. Uminom kan iti danom lakay. Tanalpas ka matan, anangan. Iyag mo nga rodan pa kahit. Iyag mo tiagas ko. Uwan. Naimbag nga orasyo. Ah, Manang Nancy, Bayaw, kumusta? Lydia. Ay na. Imayak na nadamag ko nga ada ka no rikrik na Nagyaman nakipag. Ta nalagip na kasi narungkaran. Wen iso na laang tane, agmay may saak ngay may. Saan na nakasurot ni Samuel, tama kumikom iti trabaho na. Kastaya. Ay na. Agad, kumusta kan ngay Bayaw? Manang, kumusta? Aday ta. Ada kumarkaro mo ti sakit na. Kastaya? Ay, naku na nga rod ti doktor. Anas kan nga agdialysis ka no. Kat, iniinutin maibibos ti urnong mi. Gapo iti agas na. Santo pa'y dakat agdialysis. Ay na, andya ka mon. Ay, anya nga ron ngay. No iso ti pagsayaatan na kat aramidan nyo. Ay na po, kasano da ito yun nga ilakay. Danda ni maibusan ti kwartatay jay bangko. Kanya nga rod. Saan ako nga agpadialysis ba kahit. San nga rod ang mabalin? Naskan nga agtultuloy day ta. Kat nako na mahit. Adandanin maibos ti urnong ta. Di ka matanagan. Ado ti pamuspusan no bilang laeng. Naskan nga agtultuloy ti panagdialysis mo. Dama kong ilakla ko kayang damanang mo anan si ti balay kan lotid Ha? Kastaya? Asinot nang ibagakan ka? Ni pare ni store, tanasabat ko itay. Ay, naku na nga ni Manang Nancy ang naibusan at talaga ti kwartada. Napan amin iti agas ni Bayaw. Anya nga tanong data ti manggatang, nupod nung ilakla ko da. Ay, kaya't mumutayan no bilang. Eh, kaya na. Siguro ki umdas mo ti urnong ta. Diyay plano ta gumatang iti lote pagpatakderan tayo iti balay. Ibayad tayo lang kadamanang mau. O di makatulong tapay. Ay, sa bagay mo't kit di Alang rod bakit? Inkanto man kasareta ni manang mo. Noon niya talaga ti plano da. No kaya't yu Manang, da kamin ti manggatang iti balay kan lote yo. Lydia. Kinapunno na, plano mi kumatimang sapul iti gatangan mi alote. Ngam, nakunayo mo't nga ilako yu ti balay yo, di da kamin ti manggatang. Sige. Amo kadakkel ti urnong yo iti bangko. Iso nga, amo kakabailan nyo abayadan. Saan matadakkel, Manang? Basta damat, umda sa pagbayad mi siguro dayjay. Oo, sige. Ayabam to nga rod ni Samuel. Tapag sasaritaan tayo, ti maipapan iti dayta. Yehey! Nakaragragsakak, Nanang! Gaputa maadaan tayo matan iti kabukbukudan tayo abalay. Wen, anak ko. Makapanaw tayo matlangan diti bodega. Wen, anak ko. Katiti ka ano man. Saan tayo na basta mapapanaw ijay. Gapot bukod tayo na balay kan lote. Wen nga ron. Sana kasi ti sigod. Ano kunada apumanaw tayo kat masapul apumanaw tayo. Kahit kaano ti panagakardali dya dito, bakit? Naku na namot ngayon tun Sabado ka no. Ta ira na nga awan pa'y trabaho ni Dakay na. Kan nakasaritam ka din ti kabsat ko, may papan iti panagnaid tayo pa ilakad ako ada. Wen, nakasarita ko ni Joby. Awan parikot iti dayta.
Nakunanamot ang nakasaritanan ti asawa na maipapanitilugan ang maaramat nga agibunag kadagiti usar tayo. Nasaya at no kasta bakit. Ni, bayaw, manang Nancy. Apay nga gimimpaki kayo matan. Ah? Saan da kayo matapapanawon dito eh? Adit kahit mo asawan, ading ko. Nagsaritaan min nga agasawa ti may papaniti dayta. Agnaad kayo iti second floor. Iti sigod nga inabangan mi. Saan kayo napumanaw? Ha? Wen nga peso, dito tayo amin. Agnaid kayo, ket libre. Saan kami ngagsingir? Tulong min kada kayo, manong. Ay na, aya. Samuel, ading ko. Agyaman kami unay, iti kinaimbagyo kada kami. Iti laksid dagiti panaglablabas ko, iti kada kayo. Ha? Samuel. Aklunag, ado, dagiti nagbasula kada kayo, iti kalabas. Namimpinsa na pinagbaliw ngamin ti kwarta ti ugalik. Isuwa na tagibasit kayo. Saan nyo na panunutan day dyan? Nalpasan. Tinapatag. Kahit nasayatay lata. Ay, napakawanan da ko maaading ko. Ikarig, sana na maulit pa'y day chay. Ala, saan na day ta tinapatag? Awan pagdanagan nyo. Dito'y kayo ngagyan. Makita am tiki nasayat na Samuel gagasawa bakit? Unla kay. Ay, napagbabawyak itan dagiti inararamid ko kadakwada idi. Ay, daytan ti bagbagakan ka. Kwarta lang amin tinapatagkan ka ide. Gaputa makitam idi nga awananda. Pagsasawam latan ida ti agkakasakit. Mala, sapay kumata nakaamiris ka na namin pinsan. Itangag ka sa pulan tayaw. Isuda mutlaan timang tultulong kada tayaw. Alawon la kay. Namiris ko asaan anasaya at dayjay ngay nararamid ko. Kinapudno na. Mababainak kadakwada ita. Nangruna kan di Samuel. Nanyangay nga rod, nalpasan. Tinapatag at nakamiris kan. Sapay la kumata saan na maulit pa. Ditay kumaipalubos ang madadael tinapintas alinnangan ti tunggal maysa gapulaan iti kwarta. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.